صبح شما پر از شادی و بخیر باشد. بیننده عزیزی رادیو آزادی، شعله گل خوجا هستم در شروع یک صبح دیگر در روبروی شما تا که با خبرهای تازه شما را آشنا کنم. خب امروز 9 آگوست است و ساعت با وقت پراگا که ما پخش مستقیم را از اینجا برای شما پیشنهاد میکنیم رسا 7 است. در دوشنبه 3 ساعت بر وقتتر، یعنی ساعت 10. و همراه با شما چون همیشه میبینیم که چه خبرهای است در تاجیکستان و جهان که به زندگی ما و شما تاثیر خودش رو میرساند. البته شروع میکنم از تاجیکستان. 2 ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی خواسته سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. رئیس پالاتای بالایی پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدامی از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمیشوند و کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط میکنند. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روز 24 تا 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت میگیرد. محمد سعید عبیداللهیف هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهای را تهیه کنند که عملی نمیشوند یا مهلت اجرایشان سپاری شده است. همصحبت رادیو آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در 2 سال گذشته تاجیکستان از روسیه باعث شریک استراتژی امیدواری زیاد بخصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. خب رو میرم به خبر دیگر. شرکت برق تاجیک از میان 3 داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برق آبی نورک شرکت بین‌المللی اندریتس را انتخاب کرده است که در آلمان و افسریه قرارگاه دارد. شرکت اندریتس اعلام کرد که قرارداد تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت تولید نیرو در نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. نیروگاه برق آبی نورک که تا 4 سال دیگر از 50 ساله می شود حالا بزرگترین نیروگاه برق آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برق تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه و یا مشکل فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. مثلا سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از 1 ساعت نصف زیاد تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلک و بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرر زیادی. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش سازمان‌های بین‌المللی مالی طلب کرد که در تعمیر نورک به آنها کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریس میگوید که بعد تعمیر نیروگاه نورک میتواند فعالیتش را وابسته به هر بدهد. در بیانیه همچنین آمده است که آبانبار نورک و سد روغن که حالا ساخته می شود امکان می دهد مدیریت ذخیره های آب در رودخانه بخش بهتر شود و به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر خواهد گرفت. و جهانی انیخترش به خبری که به کشور همسایه تاجیکستان وابسته است، به قرقیزستان، صرف نظر از اعتراض در بشکک پایتخت قرقیزستان رئیس نو انتخاب شد. روز چهارشنبه از بین 44 وکیل شورای بشکک 43 نفر با طرفداری از عزیز سورکماتوف پشتیبانی کردند. او بود که از طرف حزب حاکم سوسیال دموکرات به این مقام پیشبری شد. به این انتخاب مخالف بود. دیروز با لختک ها در دست با اعتراض دست جمعی برآمدند. به قبل آنها رئیس بشکک باید انتخاب شود، نه تعیین. 7 آگوست کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان درخواست انتخاب مستقیم مردمی رئیس شهر بشکک را رد کرد. اعتراضگران همچنین تاکید میکنند که سورکماتوف 46 ساله قبل از انتخابات امتحان زبان قرقیزی را نسپرده. او زبان قرقیزی را خوب نمیداند. باید گفت که سابق رئیس شهر بشکک علیبک ابراهیمov و معاون سابق او رینات مکینف ماه گذشته با اتهام فساد حبس شدند. با رو میارم به مسکو. 3 شهروند تاجیکستان را در کشتار یک صاحبکار متهم کرده. مفتشان ریاست اول تحقیق پرونده های مخصوصا سنگین ریاست کمیته تفتیشات روسیه در ولایت مسکو گفت که نسبت
сала ва ду марди дигари шаҳрванди Тоҷикистон аз рӯи иттиҳоми кушторе ки аз ҷониби гурӯҳи нафарон бо машварати пешакӣ ва ғаразмандона анҷом шудааст, парвандаи ҷиноиро боз карданд. Тафтишот гуфт ки ҷинояткорон нақшаи ҳамлаву ғорат ва куштори соҳибкорро моҳи июни соли 2018 тарезӣ намуданд. Фарзияи нахустини тафтишот ин аст ки духтари тоҷик дар як тарабхонаи Москав нахуст бо соҳибкоре шинос шудааст ки арзиши мошинаш 6 миллион рубл бароварда мешавад. Баъди ин гурӯҳи ҳамлагарон бо мақсади ба даст овардани ин мошин ва моликияти дигари соҳибкор ҷиноятро содир карданд. Шаби 30 июн духтари тоҷик бо соҳибкор дар як минтақаи беодами диҳаи Баброва дар ноҳияи Ленин мулоқот карда дар дохили мошини ӯ нишастааст. Шарикони ӯ ҳам ба он ҷо омада ба соҳибкор ҳамла карданд. Савори мошини ӯ ба ҷангали воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Инслинский вилояти Москав рафтанд ва дар он ҷо мардро ба қатл расонданд. Ҷасадро дар як чуқурӣ гур карда маҳалли ҳодисаро онҳо баъдан тарк мекунанд. Дар ҳамон ҷо 65 000 рубли пули соҳибкорро аз худ намуданд, вале мошинро онҳо наметавонанд ки ба қавле обуллой кунанд. Ҳамаи се гумонбар ҳоло дар ҳабс буда. таҳқиқи ҳодиса идома дорад, менависад вебсайти Кумитаи тафтишоти вилояти Москав. Исми гумонбарон дар куштор ва ҳам қурбонӣ нашр намешавад. бозам бармегардад ба муҳоҷирони тоҷик ки тавре мо медонем тақрибан 1.5 миллион шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия ҳастанд. Марбут ба қурби рубли Русия аст ки дар баробари доллари амрикоӣ ба поёнтарин сатҳи моҳи апрел фаромадааст. коҳиши ба шиддати рубл ба таҳримҳои нави Амрико алайҳи Русия оғоз шуд. Дар ин бора шабакаи телевизионии РБК рӯзи 8 август хабар дод, қимати доллар то беш аз 1.5 рубл боло рафт ва 56 рублу 5 копеек шудааст. Рӯзи 7 август ин рақам 63 рублу 49 копеек буд. Нархи 74 рублу 17 копеек расидааст. тавре қаблан маълум шуд, сенаторҳои амрикоӣ пешниҳод карданд ки Русия сармоягузори терроризм эътироф шавад. Ба маълумоти матбуот қонун дар бораи ҳимояи амнияти Амрико аз ҳуҷуми Кремлин 2018 таъсиси сохтори ягона таҳримҳо алайҳи Русия аз акти Магнитский гирифта то муқовимат ба душманҳои Амрико аз тариқи ҷорӣ кардани таҳримҳоро пешбинӣ мекунад. Дар чорчӯби ин тарҳ ҳамчунон масдуд шудани ҳисобҳои долларии шаҳрвандони Русия ва манъи амалиёти бонкии қарзии давлати Русия ба шаҳрвандони Амрикоро дар назар мегирад. ва рӯзи гузашта сайёҳони кушта ва маҷрӯҳшударо ки дар роҳи Данғара онҳо ба ҳамла гирифтор шуда буданд, онҳоро ба ватан фиристоданд. Гуфта мешавад 4 сайёҳи кушташуда нахуст ба Истанбул ва аз он ҷо ба зодгоҳашон интиқол ёфтаанд. ёдовар мешавем дар пайи ҳамлаи террористии 29 июл дар шоҳраи Душанбе Кулоб ду сайёҳи амрикоӣ, як зодаи Швейтсария ва як ҷавонгарди Нидерландия ҳалок шуданд. 2 нафари дигар ки яке ҳолландӣ ва дуввуми ҳам аз Швейтсария буд маҷрӯҳ гарданд. ва тавре агар шумо дирӯз барномаи хабари радиои Озодиро тамошо карда бошед, мо навори ба қавли эксклюзивиро ба шумо пешниҳод карда будем ки як рӯз қабл аз ин ҳамлаи террористӣ сабт шуда буд ва дар он ҷо ин ҷавонгардон суҳбат мекарданд ва аз меҳмоннавозиву меҳрубонии мардуми тоҷик тавсиф мекарданд ва мегуфтанд ки Тоҷикистонро хеле дӯст доштанд ва ҳамагӣ баъд аз чанд соати дигар онҳоро дар шоҳраи Душанбе Кулоб чандяшонро ба қатл расонданд. ва бубинед рӯ биёред ба Озодӣ видео канали махсуси радиои Озодӣ дар YouTube ва ҳамчунин барномаи хабариро ҳам метавонед тамошо кунед ва ман шуморо баъд аз 3 соат дигар бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон бозам дар пахши мустақим мунтазир мешавам.